Prosimo li dobrodošli u novi klip, kao što vidite i po naslovu thumbnailu, ljudi moji, fali 7 trofeja da dođem do koleta. Tako da danas ćemo osvojiti dan, ljudi moji, i kolet, ova EMS će mi bude 30. brawler na ovom nalogu, tako da eto, igrat ćemo sa kolet, zato što sa Rafsom, ljudi moji, neću da igram da ne bi izgubio, pošto mi je ljudi moj Rafs već, ako me verujete, 11. rank i tu već znate, profesionalci već tu kreću, tako da eto, igramo sa kolet, da ne bi izgubili tuko trofeja, ko što se inače gubi, tako da eto, zato sam i uzeo kolet, znači, vjerojatno ćemo da vidimo, sad, da li ćemo 100% da vidimo, nisam siguran, jer imaju sasvim jako dobar tim. I što sam se javio, imaju ovdje za lepšeg mjesta. Ali dobro, inače, ovdje uvijek se igra koletno u mapu. Znači, idete ovdje, vidite, znači imate pristup da se kažete, tako punite ulici i samo ovako vidite. Znači, samo što jedan moj maršal. Inače, nemojte da budete auto-aimeri kad igrate long range brawlera, zato što to je jednostavno nubarsko delo. Znači, ako igrate auto-aim, što god ste zvalo, sa brawlerom koji je long range, bukvalno treba da vidite igrice. Ajde, ljudi moji, kad se liku dobližite, znači možete da koristite, kako je to. Možete da koristite, bukvalno ove lagani win, tako da, eto, osvajamo, ljudi moji, dakle, 30 brawlera, idemo 3, 2, 1, bum. MG. Tu je vidimo MG. Ona mi je 30 igra. Evo je. Idemo sada čekamo malo stanje, da vidimo kakve. Da je istestiramo, jel te? Poslije ćemo da igramo malo sa Rafsom, malo sa Kolit. Jel su to moji 3 nova brawlera u jednom danu. Da vidimo kakve, ljudi moji, brutalna damage bila. Znači, damage. Iskreno, više damage pravi od Kolit i od Rafsa, ali dobro. Sad ćemo tu malo ovog lika da svežemo. Wow, gdje je brate uleti ult? To. Ali inače, ja mislim da malo damage skide kada vam se neko dobliži. Tako da zato mislim to onog lika da pucam. Znači, sad ćemo malo ovog Berila, smetano. Ugovati mu praši, samo ovako. To je to. Ubila ga tikova bomba. Ja sad idemo prema gore. Evo ga Colt koji je auto-aimer i koji je mrtav. Evo još jedan Daryl Vreme, sada da pokažem ovom Darylu kako se igra. Ne, tako se igra opet auto-aimer. Ovaj Colt me vidimo jako živcira zato što je bot, a i auto-aimer. Znači, WTF. Sad ćemo da vidimo kako će sad zašto. Sad ću da ih drobim. To je to, ljudi moji. Gdje sam ih ubio? Ostaje samo Karl živ, ali on tu jednostavno ne može ništa da evo sponovi se. Tako da, mogu napraviti dvojku stvari. Iskreno, ne sviđa mi se brawler. Mislim, dobar je on solitar, ali ne sviđa mi se. Vjerojatno će mi stane na rang 10 samo. Kolit mi se ljemu mnogo sviđa i ovaj Colonel Ruffs, znači ljeme Colonel Ruffs stane u dvica brawlera i znači ako imate bukvalno, znači ne, stvarno ako vam je Colonel Ruffs rang 1, a imate ga, ja ne znam stvarno što da vam kažem, znači igrati ljemu ovog Ruffsa, da ste prejak. Inače ja sam ljubao auto-aimer sa Ruffsom, tako da nemojte da zamiriti. Tu bacamo ulti za Daryl. Daryl je opasan tu. Daryl, bala. Ne stavim, gotovo. Gotovo sam Daryl. Bacimo to, ajde, uhitaj ga brzo, to. Izgubio loptu. Šta je zabagala ljudi igrica? Sorry. Evo ga. Znači, sorry meni, znači, zabagovala naša igrica, ne znam šta joj.
Nešto mi baga Brawl Stars opasno u posljednje vreme, znači vidite ovo. Vidite ovo jebot pogačice.